Rodigeda, na Miss P, Pharapara FM. Riyabona bathu ka television, riyabona bathu ka zwiridzi zwa vhudavhidzani. Tshiṅwe tshifhinga ri tshi hangwa zwo uri mashina vha vhathu vha na vhutshilo vhune vha vhutshila ḓuvha na ḓuvha. Ngauri ra vha ri sa vhaḓivhi vhone vhaṋe uri na vho bebwa fhi, vho alutshela ngafhi, vho swikisa hanefho hune vha vha hone. Nga maanḓesa hafha kha dzi television musi ri tshi vhona vhathu vhane vha vha uri ndi vhavenḓa fhedzi vha kha matambi ane a u khou tou pfhalesa luambo lwa Tshivenḓa. Lokovela mthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya Rodigeda. Nṋe nga dzina ndi pfi Miss P, ndi tshi kha ri tshimbila ro ṱo bva zwino swika shora awara ya vhuṱahe. Ri live kha Facebook na kha YouTube ya vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Tshila TC 87.9 kana 7.8 kana vha ri dovha kha DSTV Audio BK 811 kana mthetshelesi wa Phalaphala FM vhone vha tou dzula hanefho hune vha vha hone vha ḓi thetshelesa radio yavho kha 87.9 kana 7.8. Namusi muthu we Rodigeda naye u ḓo vha ṱuṱuwedza khulwanesa kha vhane vha ri Miss P we nṋe ri khou ṱoḓa u bva kha television na ri tsha ḓivha uri ri itise hani. Afho tshiphiwo zwiṅwe zwiṱori vho a zwi tsha ḓo dovha hafhu zwa vhonala u ḓo ri thusa uri pfesesa uri na hafha kha in nḓowetshumo zwo fhelela hafha khou ri vha vhone fhedzi kha television na dziṅwe dza dzikhaedu dzine vho ṱangana nadzo ndi dzifhio. Muyeni washu wa ḓuvha ḽa namusi naho a songo alutshela Venḓa fhedzi luambo lwa Tshivenḓa ha ngo tenda na luthihi tshi sendela kule hafha lulimini lwawe. Ndi khomba nga nyera ndi sa khomba nga Shonisani Masuta. Uri itani Shoni? Andi yone novani. Ndo vho zwavhuḓi uri mini fhedzi. Ona kelela zwone. Ando livhuwa na ene onaka. Ndi khou ḓo uri a mbudze vhutshilo hawe ndi khou uri khou ṱoḓa u mu ḓivha khwine a songo vhuya pfa khofha kana mini ahuna na zwiṅwe tshithu tshine nda ḓo mu vhusa tshone tshine a ḓo pfa uri a tshi ngo dzula zwavhuḓi. Kha ri ḓo u thoma murahu ngei musi a tshi khou aluwa ene u ṅwana wa muvenḓa ane vhori ha ngo alutshela Venḓa. Hai. O alutshela Cape Town. Ndo bebwa Cape Town, ndo aluwa Cape Town. Vhabebi vhanga mara nga dzi December holiday na June ro vha ri tshi dzhena nḓilani ra ḓa Venḓa ra ḓa ita holiday hanefhaḽa hayani, so at least ndo vha ndi hone hayani. Kha ḓo lavhelesa uri u khou aluwa fhethu no tonga Kapa hune ya vha uri hu na vhathu vhanzhi vho yaho ngo fhambana. Ene dzina ḽawe ḽi pfi Shonisani, ndi a kholwa na vhaṅwe vhathu vha tshi mu vhidza vha tshi ri Shone. Shonesane. Shone. Ya. Vhutshilo vho nga nḓila ḓe a tshi zwiḓivha zwa uri u muvenḓa khou ḓi ṱanganelana na vhaṅwe vhathu vha tshaka dzinzhi dzo yaho ngo fhambana musi ya Kapa. Ndo vha ndi sa ḓivhi vhaṅwe vhavenḓa, so ndo vha ndi tshi amba Xhosa kana Afrikaans kana you know ya ndi vhutshilo havhuḓi. Mara ni a humbula Venḓa. Ni a humbula vhathu vhaṋu. Ya. Vhathu vha hayani. Vhathu hayani. So zwi amba zwori a tshi khou amba uri nga tshifhinga tsha dzi holiday a tshi ṱuwa tshi ya hayani a tshi ya Venḓa o vha tshi khou ya mapati ha makhulu. Ha makhulu. Okay. Vhushaka hawe na makhulu vha nga nḓila ḓe? Yo ra ri vhangana, yo shame. Ra ri tshi tamba khathihi ri tshi tamba magaraṱa ri tshi vhala dzibugu ri tshi tamba ndode vha tshi funḓedza u bika vhuswa zwoṱhe ya. Ngauri u khou amba zwori o vha tshi khou aluwa a khou amba luambo lwa Xhosa. Luambo lwawe lwa Tshivenḓa lu khou pfala lu tshi khou bva zwavhuḓi nga maanḓesa. Ndi makhulu vhe vha vha khou mu funḓedza? Vho mpha dzibugu dzi pfi dzi folklore and ndo vha ndi khou vhala ndi khou ḓi funḓedza uri ndi ambisani Tshivenḓa ndi khou vhala ndi khou ri ya. Ndi zwine na musi a khou tou amba Tshivenḓa ngaurali musi a tshi elelwa makhulu u humbula mini? Muroho na vhuswa wa vhugayo. Okay. Ndi zwone zwine vha tshi bika zwone a tshi ya Venḓa. Kha musi vhunzhi ha vhathu vhanga vha tshi khou ḓivhusa uri ndi tshini tsho itaho uri ene na vhabebi vhawe ni ḓiwane ni tshi khou alutshela hangei Cape Town? Ndi humbula uri vha vha khou ṱoḓa u vha vhadededzi thi, so vha vha khou funza vhathu ende vhoyo u vhala UCT, University of Cape Town, mianga na khotsi yanga vhoyo u study hanefhaḽa. So I think uri nṋe ndo bebiwa hanefhaḽa mara lufuna na vhangwele vhakomana vhanga vho bebiwa Venḓa and then vho tou pfhuluwa navho, so ndi mushumo na opportunity ya. Okay. Mthetshelesi wa Phalaphala FM hu na zwiṅwe zwe ra dzudzanyela zwone Shoni uri a vhone ndi khou ri lavhelese hafhaḽa. Grandmama Gogo ori hello kha vhathu vhanga vha Instagram. Ni ḓo ndilisa we. Vho Masindi. Ya. Ndo vha ṱuvhesa. Ya. Ndi khou vhona miṱodzi. Yes, ndo vha ṱuvha yo. Ya, a vha tsheo mara vho mfunḓedza zwithu zwinzhi and personality yanga na ḽipfi ḽanga na
zvoṱhe, you know, Ndivo vha tshi tamba Masindi. badi, ndivo Masindi vha Sotha, yeah. Kari vho Masindi a vha tsheo ṋamusi hune vha vha hone vha tshi lavhelesa shoni a nga ri vha khou ḓihudza nga hune a vha hone na zwine a khou ita zwone vhutshiloni hawe. Nga maanḓesa. Vha tshi mbona ndi khou amba, ndi khou actor, ndi khou ita zwa mavhudzi, vha khou vhona uri vho mbudza uri ndi nga kona u ita zwoṱhe hezwi zwithu. Vho mbudza uri ndi nga kona and ndi khou kona and ndi zwihulu hezwo. A ri humele tshikoloni zwino musi a tshi khou aluwa Cape Town a kha mirole ya fhasi o vha ṅwana ḓe musi a tshikoloni. Yo, ndo vha ndi khou rasa badi. Ndo vha ndi sa dzuli fhasi. Ndi zwone ndo lavhelela zwone. Ndi sa dzuli fhasi. Yo, ndo vha ndi khou dzhena khakhathi na dzi teacher all the time. Ndi khou ya ofisini, ndi khou vhudza uri shoni ni songo ita hezwo, mara I think uri ndi na ADHD zwiṱukuṱuku, a thi koni u tou dzula. Mara yeah. Ashiri una ADHD musi zwa Parapara FM ndi zwine zwine muthu wa balelwa tou dzula zwavhuḓi a tou ḓigeḓa a dzula zwino zwa vhona musi ane pakaina mbekanyamushumo u ḓo vha a tshi khou ḓitshina kha ri ḓo lavhelesa uri nga tshi tshifhinga ngauri u tshikoloni u muthu ane vho uri wa rasa nga maanḓesa nga tshi tshifhinga shoni u khou ṱoḓa vha mini musi a tshi aluwa. Ndo vha ndi sa ḓivhi mara vhabebi vhanga nga dzi weekend vho vha vha tshi nisa kha dzi drama class, drama school, ndi 4-5 zwo thoma ndi 4-5 before ndi tshi ya tshikoloni primary ngauri vhori vha vha sa ḓivhi u itani nga nṋe. Yeah, energy ya hone yo vha i nṱhesa, so ndo ya drama school nda thoma u ita dzi play na dzi poem nda thoma u actor, so ndo zwi ḓivha uri ndi khou ḓo vha ndi khou actor, ndi khou performa ndi kha stage ndi tshe ndi mṱuku. So a ngo vhuya thoma vha na khamusi u humbula uri khamusi ndi nyanga u vha dokotela, ndi nyanga u vha pilot, ndi nyanga u vha lawyer ngori ndi tshiṱori tshashu roṱhe ri tshi thoma ro tou shandukisa zwine ra khou ṱoḓa u vha zwone musi ri tshi vhuelela uri hai khamusi zwiḽani thi zwi funi ri ndi lingedze zwino zwa mbori khene u tou bva musi a tshi kha ḓi tou vha muṱuku o vha tshi zwi ḓo zwa uri ene u khou ḓo ḓivhona kha television. Yes, television, mara television hai ho vha hu stage. Ndo vha ndi khou ṱoḓa u vha kha stage hu na arena vhathu vha khou ni vhona ni khou performa live. Yeah, ndo ḓi vhona a khou imba kana a khou actor? Ndi khou actor. Okay. A thi koni u imba zwavhuḓi mara ndi a zama. A ri ḓo lavhelesa uri nga tshetsho tshifhinga vhabebi vhawe vha vha tshi khou mu tikedza nga nḓila ḓe ngauri ndi khou sokou lingedza u humbula uri a ngo tou nga tshifhinga tsha zwino tshine vhabebi ndi khwine vha pfesesa ngo ṱavhanya muthu arali nga rane ndi khou nyanga u ya televisionini kana nyanga u ya radioni nga hetsho tshifhinga zwezwo a na miṅwaha mina vhabebi vha khou mu tika nga nḓila ḓe? Uri ndi na talent, vho mbudza uri vha khou supporta because ndi na talent. Vho vha tshi sia vhushumo vha dzhena gwenini vha nisa dzi audition thi ḓivhi uri vho vhudza mini kha dzi boss mara yeah vho supporta, vho mbudza uri ndi a kona u actor, ndi a kona u fhira vhathu vhoṱhe u actor, so ndo vha ndi confident badi ndi khou aluwa. Vhushaka hone vhukati ha ene na vhana vha miyawe vhu nga nḓila ḓe? Best friends, ri vhangana, ri dzula ri khou amba zwino WhatsApp group, ri khou rumela dzi meme, dzi video, dzi TikTok, yeah, best friends, ndi vhathu vhanga. O no swikelela zwithu zwinzhi nga maanḓesa hune vhabebi vhawe vha vha hone zwo zwino u vhona unga ri vha ḓi pfani nga zwine ene o no zwi swikelelaho u swika na musi? Vha ḓihudza. Ndi pfha uri yeah, vha nsedza ndi kha TV kana vha khou tshimbila mashophoni vha khou vhona mavhudzi ande yeah, vha seya vha humbula uri ro zwi ita hezwi ro mu alusa. Vha ḓihudza. Ndi na muṅwe mulaedza futhi ndi na zwimangadzo ti nda muledza hafha ndi nyanga uri a pfhe khoi. Okay. Mishumo ya Shonisani u bva tshi a begwa i ntakadza tshifhinga tshoṱhe ndi tshi mu vhona. Zwine zwa ntakadzesa ndi ngauri ene muṋe u a ḓivha weakness dzawe na strength dzawe. Zwino zwine a ita zwone ndi u focus kha vhukoni hawe a farelela nga nḓila i mangadzaho. Zwine a khou ita zwone kha zwine a vha khazwo zwi ḓo mu isa kule nga maanḓa ngauri in life tshihuluhulu ndi u focus kha zwine muthu a kona zwone. Nda. Khotsi yanga. Yo, wow. Ni khou ita mini kha nṋe we?
muleze khuluni khou bva kha mukala Mm. uri mini ngawo Yo. Nṋe ndi a fana na khotsi yanga. On alusa ndi twin yanga. So yeah. Ndi khou vha emotional ndi khou humbula uri vha khou pfa uri I'm making him proud. Ndi zwavhuḓi, ndi zwihulu. okay ari ndi tshizolila ti Okay. ari beka zwa miṱodzi zwino ri pfulutshele musi a tshi yo dzhia tsheo yo ya hange UCT ndi university ine ya vhori na vhabebi vha vho dzhena hone a tshi yo nanga uri u khou ṱoḓa u ita mini hange tshikoloni kha ḓo tshimbidza kha lwendo Nṋe nda ri khou ṱoḓa u ita business science law and economics. Hai, ndo vha ndi khou ṱoḓa u ita drama. Then khotsi yanga vha ri itani business science law and economics. Nda applya. And a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi, nda excludiwa. And UCT ni tshi khou ṱoḓa u dovha na dzhena, ni funa u applya kha iṅwe department. Nda applya kha drama. And drama school I dzhia vhathu vha 30 fhedzi shangoni ḽoṱhe ṅwaha woṱhe. And nda ita Still Arise, poem ya Maya Angelou, nda ita iṅwe monologue. And yeah, nda dzhena vha ndzhia and nda thoma journey yanga tshikoloni. musi a bva tshikoloni vhutshilo vho nga nḓila ḓe kha ene ngauri a zwi fani na ṅwana ane a vha uri u khou bva Venḓa u khou ya UCT a zwi fani na ṅwana ane u khou bva UCT kana u khou bva Cape Town a tshi khou yo dzhena University ya Venḓa so zwi hani a vha tshi khou dzula hayani kana a tshi khou dzula tshikoloni Ndo vha ndi khou dzula res tshikoloni, yeah. And Cape Town, ni tshi aluwa Cape Town hu na vhathu vha Cape Town fhedzi mara ni tshi ya UCT hu na vhathu vho no bva Namibia na DRC na Zimbabwe na hanefha Free State kana Venḓa, so hu na vhathu vhanzhi and zwo vha zwi khou takadza badi. Nṋe ndi funa vhathu, ndi funa u amba na vhathu na zwoṱhe, ya. ndi mini tshe vha khou swela tshone nga ngomu mbiluni yawe musi ya university nga maanḓa Ndo vha ndi sa ṱoḓi u feila and ndo vha ndi sa ṱoḓi u tshinya tshelede ya vhabebi vhanga. And yeah, ndo vha ndi khou ṱoḓa u bva na degree uri ndo zwi ite zwithu and ndo thanya, so yeah. ho u khombora vha tshi kona badi tshikoloni Badi nṋe na drama maka dzadzi hapo nṱhesa. okay a ḓo lavhelesa musi a tshi fhedza musi a tshi to fhedza ngauri vhathu vhanzhi vha lila ngauri musi arali vho ita zwezwo no nga vho drama zwi a konḓa nga maanḓa uri muthu a wane mushumo zwi a konḓa uri muthu a ḓiwana a tshi vho to ḓivhea kha ene lwendo lwa tshimbila nga nḓila ḓe musi a tshi to fhedza u graduate kana lwendo lwo thoma musi a tshi kha ḓivha tshikoloni kana zwo mbo ḓi thoma u itea musi ono graduate zwo thoma ndi tshikoloni ndo ita play and then ndo tshuwa ngauri nda ndi khou ri ndini u ḓo ndzhia ndi ḓo tamba gai ndi na i drama degree I ḓo nisa gai. And so nda dovha nda dzhena UCT nda ita diploma in management specializing in marketing because u vhala zwi a ni itisa uri ndi vhe calm. Bugu dzi a ita uri like ni tshi ḓivha structure ni tshi ḓivha uri ndi ite mini ndi vhale lini and then everything makes more sense, you know. So yeah, nda humela tshikoloni nda fhedza nda ita postgrad yanga in management specializing in marketing and then nda wana role yanga yo thoma Nandi on Mzansi Magic movie yo no phi On the Ropes and ndi musidzana wa Mxhosa so ndo vha ndi khou amba isiXhosa movie yoṱhe, yeah. kha ḓo nkhumisani ḓuvha ḽo thoma musi a tshi tou vhudza upfhi mushumo khoyo o wana zwi sumbedza na nga tshetshiḽa tshifhinga ha ono ḓivha na khaedu yo uri mishumo a i khou wanala mishumo a iho ngori ndi khou pfa amba mafhungo a nyofho uri o vho no ḓivha na nyofho kale ndi ngazwo mbo ḓi ya a gudela iṅwe ndalukanyo kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi tou wana luṱingo luya ḽeḽiya ḓuvha u vhudza upfhi o i wana inoni rolu ndi humbula ndo wa fhasi nda lila nda fonela miyanga na khotsi yanga ndi khou ḓo bvelela TV ni ndo wana role and yeah ndo vha ndo takala badi, yeah. dzi audition dzone nga itsho tshifhinga u khou dzi pfa nga nyiwo ono tshimbila audition ngana komba nga tshetshiḽa tshifhinga musi a sathu wana agent ri tshi bva drama school ni tshi graduate hu na if mini talent showcase and ba invite the agent u ḓa u ni vhona ni kha stage and ni tshi bva drama school ni vha no sainiwa nga vhathu mara
So hava vhathu vha nifha dzi audition and dzi agents dzaṋu dzi a organizer uri ni ya gai ni vhoniwa ngani na zwoṱhe. Okay. Zwi amba zwori ha ngo vhuya vha na khaedu yori u khou tea u tou bva ya ḓi ṱoḓela ene muṋe mishumo. Zwi a shuma hone zwiḽa zwithu u vha na agent? Oh yeah, zwi shuma badi. A thi ḓivhi uri muthu u shumisa hani a si na agent. Agent u ya ni protector, u ya ni wanela mushumo, dzi audition, u ita dzi contract dzoṱhe, u make sure uri inwi ni nga focusa ngo actor ene u ḓo ita dzi paperwork. Yeah. U bva hafho ndi hone he ra kona u mu wana kha matambwa no nga Vho Giyani, Land of Blood, ra mu vhona kha Muvhango. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi a tshi sala a tshi vho ḓa kha haya maṅwe matambwa mahulwane riṋe ra vha ri tshi khou kona u mu ḓivha. Lwendo lwo vha lu nga nḓila ḓe. Ho vha hu wone muḽoro muhulwane wa uri ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi kha Muvhango, ndi khou ṱoḓa u ḓiwana ndi kha SABC. Yo ndo vha ndo tshuwa, ndi a humbula ndi tshi ḓa u shutha Muvhango ri khou tshimbila hafha SABC ndi khou tetemela ende mavhone a hone ni kha stage ni khou actor, ndi khou actor na vho Suzanne yeah, ndo vha ndo tshuwa ende ndi a ḓivha uri I made a lot of mistakes mara zwo mfunḓedza zwinzhi and yeah, zwo vha zwi zwihulu. A tshi ri o ita phoso nnzhi u khou amba phoso dzi no nga mini? Maipfi u humbula dzi line dzanga, u ḓivha uri ndi ime gai, u sa tshuwi hu na camera phanḓa haṋu. Yeah. Fhedzi ho vha hu si lwo thoma a tshi khou bva kha television, ndi tshini tshi tsha mu ita uri a tshi swika kha Muvhango a wane uri hu na hedzo phoso nnzhi kana ndi ngauri ndi hone fhethu a vha khou ḓo ḓiwana a hone? Ende ndi Tshivenḓa, ndo vha ndi khou amba Tshivenḓa mara dziṅwe dzi movie ndo vha ndi khou amba English kana Tshikhuwa. So hafha ndi khou amba Tshivenḓa, ndi khou amba na vhaṅwe vhavenḓa vho aluwaho Venḓa and yeah, zwo ndo vha ndo tshuwa. Fhedzi ndi khou pfa luambo lwawe lu tshi kha ḓi vha lwavhuḓi, hu ḓi tovha vhona fhano na fhaḽa. Fhedzi sa muthu kha muthu ane vho ri alutshelaho Cape Town ane ya vha uri ha ngo vhuya a ḓi wana a khou alutshela Venḓa na luthihi, ndi vhona a tshi khou shuma zwavhuḓi nga maanḓesa. O ri u bva fhaḽa a thoma ita dzi nḓowenḓowe kani a tshi bva ngei kha Muvhango o ri u thoma ita nḓowenḓowe dza luambo? Zwo ita uri ndi vhe serious ndi tshi vhala Tshivenḓa, ndi tshi pfa Tshivenḓa uri ndi bvise phanḓa. A bvele phanḓa na u guda maipfi a Tshivenḓa. Khaedu dzi sumbedza dzi nnzhi hafha zwino ri khou tou pfa nga khaedu dzine dza vha uri ndi hedzi ṱhukhunyana dzine dza vha uri ndi u lavhelesana na luambo lwa Tshivenḓa na u vha kha tshiṱori tsha Muvhango. Kha ḓo ntshimbidza kha maṅwe wa matambwa a tamba ane a vha uri khamusi a si haya ane riṋe ri a ḓivha ngori a zwi ḓa zwa uri u a ita na dzi filimu, o no shutha na dzi filimu. Kha ḓo ntshimbidza kha hayo matambwa oṱhe u bva hangei kha ipfi mini i namba ye a thoma u i wana? On the Ropes. On the Ropes. On the Ropes. Yeah. And then nda ita iṅwe movie ya David Kau yo no pfi Basebenzi and ndo tamba musidzana no pfi Susan and o vha a waitress. And then nda ita Isithembiso nda tamba musidzana no pfi Kensani and o vha a khou scammer, u khou dzhia dzi tshelede zwa vhathu. And had the Mehek and I put her in India u shooter Mehek and I khou tamba zwino kha 166. Yeah, I khou dovha ya tamba Mehek and ndo tamba Nora and yeah, yo a India ko yo shooter Mehek. 3 months ro dzula India ri khou shooter. Yeah, vhutshilo vho haningei India ngori ri sokou vhona kha dzi televishini uri zwiḽiwa zwa hone zwiḽiwa zwi a ḓifhesa. Ndo vha ndi sa zwiḓivhi uri ndi vegetarian because ndo vha ndi khou ḽa muroho hone na dzi rice na maḓabula na dzi khari, zwi a ḓifha badi and hu a fana na Venḓa hu green and hu na matope na zwoṱhe, hu na miri. Yeah. A ri ḓo lavhelesa uri ene ha tu vha mu active fhedzi u tou vha muṅwali, zwi tshimbila nga nḓila ḓe nga ngeo khae? I think zwi a thusa u vha muthu wo no actor ni tshi dovha na ṅwala ngauri nṋe ndo thoma ndi tshi ṅwala ndi kha grade 9 mianga vho ri vho wana bugu and nṋe ndo vha ndi khou tou ṅwala zwiṱoṱori, ndi khou tou amba zwiṅwe na zwiṅwe, ndi khou tou tamba, ndi khou ṅwala. So yeah, ndi a funa u ṅwala badi. U a funa u ṅwala fhedzi u ṅwala hawe ha u tshi nga ḓivha uri ndi khou ṅwala marifhi fhedzi, ndi khou ṅwalela vhathu vhane nda vha ḓivha fhedzi zwa fhedzisela zwi tshi khou pfhukela kha uri a ḓi wana a tshi khou ṅwala na dzi ḓirama na dzi soapie ngo fhambana. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tshi tsha ita uri a pfhe uri hayi
tinga si tou vha mu-active fhedzi ngoti vhathu vanzhi vha ya amba zwori kha heyi nḓowetshumo hei u mu-active dzi a vhuya nga maanḓesa kha musi wo fara nga ngeivo kha kunwalele kana kha vha mubveledzi zwi anga zwi a ri khwine fhedzi kha ri ḓo lavhelesa uri ngafha kha ene musi a tshi dzhia tsheo yo uri hai ndi ḓira ndi tshi ṅwala vho ndata ndi tshi ṅwala vho na dzanga filimu zwa zwo bva ngafhi zwi bva u vha muthu wa creative I don't think uri hu na vhutshilo in which a thi ṅwali and a thi acti zwi a khathihi musi ndi tshi khou ṅwala ndi khou humbula uri ndi ḓo actisa hani musi ndi khou actor ndi khou humbula uri ndi ḓo ṅwalisa hani and zwiṱori zwa hone zwi a khathihi so yeah amba khaedu ya u vha mu-acti musi a tshi khou amba luambo lwa Tshivenḓa nga nṱhani ya uri ha ngo alutshela Venḓa kha ri ḓo lavhelesa dziṅwe dza dzikhaedu dzine a ṱangana nadzo musi a tshi khou actor kha maṅwe matambo yo ngo fhambana ane kha musi a vha khou amba Tshikhuwa, Tshixhosa, Tshizulu na dziṅwe nyambo ngauri ene u ḓivha nyambo nnzhi nga maanḓa Tshikhuwa a thi bali nga Tshikhuwa mara Xhosa ndo litsha ngauri ndi amba Tshixhosa nga accent ya Muvenḓa so a zwi shumi and yeah zwino ndi khou bva u ita play nga Tshikhuwa and ho vha tshiscript tsha hone tsho vha 40 pages and ndo vha ndi khou amba dzi paragraphs dza you know dzi family zwithu zwa tshikolo like the terminology zwa tshikolo yeah so yeah so zwi amba zwori kha zwi script zwone zwi a fhambana nga maanḓa okay ahuna zwo no fana okay so ndi khou amba kunwalele kwa hone na kuitele kwa hone kwa zwithu ndi tshifhio tshiṱori tshine na musi anga amba uri hai tshila ndo tshirwa ndi nga ri Mehek okay na ndo tamba musidzana no pfi Lufuno kha Kwama Mazala kha TV show ya SABC 2 last 3 years ago yeah kha ḓo lavhelesa uri ha tu lavhelesa nga maanḓesa mafhungo o actor fhedzi u dovha hafhu wa vha na mafhungo zwa u vha ambassador hafhanoni Afrotex a dovha hafhu vha namba vha ri hai ndi khwine a tou vha na awe ene muṋe mavhudzi muhumbulo uyo wo bva ngafhi a tshi swika hune a dzhia tsheo yo uri hai ndi khwine ndi fhufhevho nga maphaphanga ndi lavhelese zwiṅwe zwithu ndi ḓi tenda ngori a tshi nga ḓi hana ra nṋe ndi mu-active fhedzi ti khou nyanga u ita zwavho zwo vha ambassador ndi tshi vhuya Mehek ndi tshi vhuya India Afrotex nda ndi khou vha ita influencing mavhudzi vha tshi rumela mavhudzi a Kelly kana dzi dreadlocks kana dzi weave and then nda ambara nda advertiser kha following yanga ndo vha ndi khou influencer and then ḽiṅwe ḓuvha vho mbvisa for lunch vha ri ni khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa nda ri ndo livhuwa vha ri ri khou ṱoḓa u ita mavhudzi khasho yo no pfi Shonisani Bread nda tshuwa nda sedza nṱha nda ri vhudzimu vha khou amba na nṋe and nda ri wow I mean ndi vha livhuwa nga maanḓa havha vhathu vha Afrotex ngauri vho dzhia chance na nṋe u ita business opportunity na nṋe vha dovha vha dzhia dzina langa vha ṋea khasho dza hone dza premium and ndi tshi vhona vhathu vho ambara khasho dza Shonisani Bread vho takala vho naka ndi zwavhuḓi nga maanḓa yeah lwendo lwawe navho lu nga nḓila ḓe re partnership and creatively vampa a lot of creative freedom and per packet sold ndi hone hanefho as well and marketing ya business yone re-involved khathihi ndi partnership zwi takadza na musi u tshi ya vhengelini u tshi khou vhona mavhudzi ane a vhura na dzina ḽa Tshivenḓa a ri ḓo lavhelesa uri ndi zwivhe zwine a ṱuṱuwedza vhaṅwe vha active no nga sa ene vhane vha vho dzula fhasi vho lindela uri okay ri ḓo tou actor fhedzi kana a khou wanala mishumo a nga vha eletshedza mini ri tshi khou lavhelesa uri ene o no dzhena ngomu kha nḓowetshumo isini nga phanḓa ha screen fhedzi na nga murahu hune ha vha kha vhubveledzi na vhuṅwali talent a i fheli ni funa u wana huṅwe fhethu tshiṅwe tshithu tshine na kona u ita na tshifhinga tshaṋu ngauri acting a no kona u tshila fhedzi nga acting it's inconsistent and nangwe ni khou guda uri ni backstage kana ni murahu ha camera ni khou guda vhathu vha lighting kana sound kana ni khou pfa uri vhathu vho no ṅwala dzi script vha khou itani kana ni khou tou shadow a director
o kana ni nga ita entrepreneurship na vha ni khou rengisa zwithu on the side mara ni funa u vha na tshithu tsho no ita uri acting a si source yanu ya tshelede fhedzi because then ni ḓo thoma u vhenga acting ni sa wani mushumo ḓo thoma uri you're not good enough and a si zwone hezwo. Ndi zwifhio zwe ene a zwi guda nga eyi nḓowetshumo to bva tshe a i thoma u swika namusi zwine a ri hezwi ndo zwi guda hezwi ndo zwi guda hezwi ndo zwi vhona? Zwi a konḓa and ni funa u ḓikhwaṱhisa and ni songo fhelela mbilu and ni funa u vha muthu wa vhathu, ni funa u amba arali no khakha kana ni sa funi tshithu and ni funa u vha creative and ni tambe because yeah, I feel like vhathu vha serious too much and yeah, ni funa u tamba ni ḓiphine. Yeah. Tshiphiri tsho vha mu-acti wa khwinesa ndi tshifhio? Ngoho. Ni funa u vha ni khou actor from ngoho. It has to be vhathu vho no ni vhona ni khou actor vha songo vhona uri muthu hoyu khou actor, vha funa u vhona muthu wa hone ane ni khou actor. Yeah, zwone. So ni funa u vha na ngoho. Yeah. Ndi zwifhio zwine a khou tama u zwi swikelela ene kha vhumatshelo hawe? Nṋe ndi khou ṱoḓa u ita dzi movie, ndi khou ṱoḓa u ṅwala dzi movie, ndi ṱoḓa u vha kha Netflix, SABC, Showmax, hoṱhe. Ndi khou ṱoḓa u vula salon and Venḓa na Cape Town na Joburg. Ndi khou ṱoḓa u thoma family. And yeah, ndi khou ṱoḓa u tou vha muthu wavhuḓi ono ṱhonifha vhaṅwe. Ndi zwifhio zwine a tama vhathu vha tshi zwi ḓivha nga ene? Ndi a tamba badi, ndi a joker, ndi a sea and ndi funa u tamba music and what else? Ndi creative mara ndi strict. Okay. Like ndi funa u shuma a certain type of way to make sure uri zwi vhe zwavhuḓi and yeah. Arali a sa khou actor, a sa khou ṅwala, ndi mini zwine a zwi ita sa nḓila yo vhofholowa kana sa nḓila yo awela? Ndi a tamba sports, ndi tamba paddle kana tennis kana ri ya hiking na magana vhanga. Yeah, ri active. Ri nnḓa nga dzi weekend. Thavhani. A tshi lavhelesa nḓowetshumo inoni ya vhumvumvusi hune ya vha hone, ene wa takala? Iyi ndi a takala mara huna mushumo like royalties, arena royalties as actors. Also I feel like ri funa u vula industry ya hone, more voices, more actors, more new faces and yeah, mara yeah, ri khwine zwino mara huna mushumo. Zwine angari ṅwana ane ha thu dzhena kha heinoni nḓowetshumo ane a khou ṱoḓa u dzhena a zwi dzhiele nzhele ndi zwifhio? U funa u thoma a ḓivha uri u khou ṱoḓa u ita mini, a ḓivhe, a dzhene tshikolo kana a ye kha theatre in your neighborhood kana huṅwe fhethu vho no ita community hall, art center, anywhere uri a vhe a khou ḓowela zwa arts, a khou ḓowela u guda ma-lines kana u ṅwala dzi scripts or you know. And u funa u ya u vhona dzi show and a vhone TV, a vhone uri vhaṅwe vhathu vha khou zwi itisa hani. U wana agent definitely uri a vhe protected and vhathu vha sa mu dzhieli tshelede. And ngori pfi vha dzhia tshelede vhathu. And yeah, ni funa u tevhelela miḽoro yaṋu mara ni funa u ḓivha uri ni khou ṱoḓa u ya gai and then ni ḓo wina. Ombedzele fhungo ḽa tshikolo ḽine na ene musi ri tshi lavhelesa vhutshilo hawe ra wana uri tshikolo tshi hone. Vhaṅwe vha amba uri nṋe mara nṋe ndo zwi ita na musi ndi songo ya tshikoloni. Nyinyi o no vhuya amba kha interview nkede amba uri ene o ya actor a songo ya tshikolo. Kha ri ḓo lavhelesa uri pfunzo ndi ya ndeme nga nḓila ḓe kha mu-acti? Ndi zwihulu, discipline. Ngauri ni tshi thoma u actor ni khou vuwa nga 4 ya matsheloni, ni khou vhuya hayani nga vho 9, ni na dzi line dzo guda. Ni funa u vha ni disciplined, ni funa u vha ni tshi ḓivha uri ri khou ḓo u shuma badi hafha fhethu. And arali ni sa yi tshikoloni zwo luga mara ndi khou ri tshikolo tsha hone tshi a thusa
zwo ni sumbedza uri industry ya hone i shumisa hani ane ni sa tshuwesi ni tshi dzhena. Kha ri ḓo lavhelesa uri u khou tama u ḓiwana a tshi khou actor na vhathu vho no tonga vhafhio vhane ha thu actor navho ene? Ndi khou ṱoḓa u actor na vho Thusombeto, vho who else was I thinking of? Vho Khomotso Christopher. Okay. Yeah, na vho Cindy Dlatu na vhone. Hayi amba zwo Cindy Dlatu na ri nga muphi? A ri nga muphi? Kambe dzina lawe ḽine ra ḽi ḓivha Thandaza, sorry. Yeah. A thi koni u humbula vhaṅwe mara vha hone. Sa muṅwali ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwiṱori zwine a vhona nga ri u kha ḓi ṱoḓa uri vhathu vha zwi ḓivhe kana a zwi ṅwale kana a zwi khou ambiwa kana zwi khou ṅwaliwa zwine a pfha nga ri na hezwinoni ri nga kona u thusa lushaka kana ra vulela lushaka uri vha kone u guda zwiṅwe zwithu nga kha zwiṱori zwi no nga hezwi na hezwi? Zwa mental health. Okay. Zwo pfa u vhavha nga ngomu and ani koni u amba na muthu and vhathu vha tshi ni vhona ni vhonala no takala no naka ni put together, you know, mara nga ngomu zwi bad, ni khou lila ani koni no vuwa nga matsheloni and mental health zwi funa ambiwa ngazwo, zwi funa ṅwaliwa ngazwo and yeah. Sa muḓivhaleya ndi khou sokou tou humbula vho ndo dzula ndi ndoṱhe uri a songo leluwa muthu ane vho ri muḓivheleya sa shonisani o rali u amba nga mafhungo a mutsiko wa muhumbulo na vhuḓipfi u tshi khou shavha u haṱuliwa nga vhaṅwe vhathu. Kha ri ḓo lavhelesa uri ene sa muthu ane vho ri u a ima nga maanḓesa phanḓa a tshi imelela mutakalo wa muhumbulo, u zwi kona hani ene uri a kone u ṱhogomela wawe mutakalo na wawe muhumbulo sa muḓivhaleya? Ndi humbula uri ndi mudzimu, a zwi bvi kha nṋe, zwi bva nṱhafha nga ngomu mara zwi bva kha mudzimu because na nṋe a thi ḓivhi uri ndi zwi itisa hani, ndi takalisa hani, ndi itisa uri vhathu vhaṅwe vha see hani nṋe nga ngomu ndi khou lila. A thi zwi ḓivhi mara ndi a ḓivha uri mudzimu o zwi ita and yeah, I just have to trust that. Fhedzi ndi mini zwine a zwi ita zwine a vhona uri hezwi zwi a muthusa uri a kone u ṱhogomela mutakalo wawe wa muhumbulo? Nga vha tshiṅwe tshifhinga kha musi kha vhaṅwe ndo ḓi pfha vha tshi ri vha ya kha madokotela a muhumbulo, vhaṅwe vha ḓi amba uri vha ita zwigede na zwigede, ene ndi mini zwine a zwi ita u ṱhogomela mutakalo wawe wa muhumbulo? Ndi ya gidima, ndi ya gym, ndi ya tshimbila badi. Nṋe ndi funa u tshimbila, ndi na app yo no ita steps, nṋe na vhangana vhanga ri ya reisana 13,000 steps a day. Ndi vha ndi khou tshimbila ndi khou vhona zwithu, ndi khou sedza zwiṋoni, ndi khou tou humbula uri vhutshilo ho naka and ndi na mashudu u vha fhano. Zwi a muthusa hezwo kha mutakalo wa muhumbulo. U vhona ungari ndi mini zwine ra khou funa u zwi ita ngori a si vhathu vhanzhi vhane vha vha khou kona ndi nga ri mini, a vha khou kona u ṱhogomela mutakalo wa muhumbulo. A nga ri mini kha muṅwe muthu ane vha uri ndi muswa kana no khou thetshelesa hanezwa zwino ri tshi khou amba ula zwine ra zwi vhidza uri ndi mutsiko wa muhumbulo, depression, kana ha khou ḓi pfha zwavhuḓi kha siani ḽa mutakalo wa muhumbulo wawe, a nga mu eletshedza uri mini? Ya no wana muthu psychologist, muthu ono amba naye, and also wanani zwithu zwo no ḓifha hafha vhutshiloni haṋu, zwithu zwo no ḓifha, zwo no takadza, zwo no ni seisa and zwi iteni ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kana once a week kana twice a week, mara make sure uri ni khou ita tshifhinga tsho ḓifheliwa. Yeah. Iṅwe khaedu ine ya vha hone nga maanḓesa kha vhathu vhane vha vhori vha ya actor, dzivhegeni ni miṅwedzini yo fhiraho funa ri khou bva vhona muṅwe wa muacti ane a vha uri vha khou sumbedza zwa uri ha tshena masheleni na luthithi. Kha ri ḓo lavhelesa vhushaka hawe na masheleni sa muacti ane a vha uri mushumo a u dzuli u hone ṅwedzi muṅwe na muṅwe, u ḓa tshiṅwe tshifhinga. Hey, zwi a konḓa, a thi koni u dzula hafha nda ri you know, ndi na tshelede nnzhi hayi, mara ndi a saver, ndi a zama u saver and ndi a ita dziṅwe mishumo, ndi a ita voice over work, nda ita, you know, nda vha ndi khou saver, nda vha ndi khou ita hezwo ngauri a ri ḓivhi uri ri ḓo shuma lini again, iṅwe role na zwoṱhe. So ya ndi zwihulu, savani anytime, vheani tshelede ive. Phoso ine vhunzhi ha vhaacti vha ita ndi fhio? I think it might be u humbula uri inwi ni a fhira production ya hone kana
ni apira TV show kana play or whatever uri ndinwi mulwane kha zwithu zwoṱhe when ndi teamwork ri a shuma roṱhe ri khathihi every single person crew cast director vhathu roṱhe ri khou shuma u ita hei production uri i vhe yavhuḓi and a ri koni u shuma hu na muṅwe muthu ono humbula uri ene u bva phanḓa and you know a tshi lavhelesa kha ḽa matshelo u khou ḓivhona ene muact na muṅwali fhedzi kana ngauri hu na mafhungo a business ane a vha hone hanefho ndi huṅwe kha musi hune a nga ḓiwana a tshi khou ya hone ri tshi khou lavhelesa ḽa matshelo ndi khou ṱoḓa director okay ndi khou ṱoḓa dzhena kha directing because ndi khou actor and then ndi khou ṅwala and then nda ita directing and then nda release movie yo ṅwaliwa nga shoni shoni u khou actor and yo directiwa nga shoni a ri ḓo lavhelesa ndeme ya zwileludzi zwa vhudavhidzani uri ene a tshi khou ḓivhona uri alosa shonisani u vhona i tshi khou thusa nga nḓila ḓe vhuleludzi ya vhudavhidzani social media zwi a thusa uri vhathu vha nga ni vhona in different lights vhathu vho no casta kana vhathu vha sa ni ḓivhi kana vho no ni vhona kha TV vha nga ni wana vha ni follower vha ni supporter so zwi a thusa mara social media it shouldn't be the only reason why niko actor you know so you know ni funa vha niko ḓivha uri asi zwoṱhe social media isn't everything yeah vhaacti vho no nga vhewe vhane vha vha na ndalukanya vhane vha vhori vho no shuma nga maanḓesa nga tshifhinga tshe vha vha tshi khou sumbedzisa fhungo ḽo uri ndi uri hafhanoni kha nḓowetshumo u vho dzhiwa vhathu vhane vha vhidzwa upfhi ndi dzi influencera a u tsha lavhelesiwa riṋe rine ra vha ri na dzi ndalukanyo ene ḽo fhungo ḽi vhonani nṋe I'm all about natural talent ndi a zwifuna fa vhathu uri sometimes ni to bebiwa ni nayo talent ani tshikoloni na zwoṱhe mara riṋe vhathu vho no ya drama school for 4 years ri khou shuma ro neta na zwoṱhe ri tshi bva hafha ri tshi dzhena industry and a vha ṱoḓi no ṱoḓa u ri vhona because muthu una high following count and you know and vha khou sedza nezwo fhedzi zwi a vhavha nga maanḓa zwi a vhaisa mbilu so I feel like vhathu vhoṱhe vha funa u wana chance mara hu funa u vha na regulation of some sorts you know uri otherwise ri khou zwi itela mini you know and hei industry i funa u dzhiwa nṱha tonga industry ya accounting kana engineering kana u vha dokotela because kana muimbeleli like ani kona u tou vuwa nga matsheloni na tou decide hu na zwithu zwine ni funa u ita and ndi khou tou fulufhela uri vhathu vho no actor vho no ya drama school na zwoṱhe vha khou vhona uri a vha khou hayariwa for dzi roles a vha khou fhela mbilu and yeah ndi khou pfha nga ngombudza mafhungo oṱhe o fhelelaho yeah no kha mbudze zwone it's just that ndi a pfha uri ndi a ḓivha a lot of actors vhanga and a vha thu buka in a long time and zwi a vhavha ndi khou vhona uri zwi a vhavha and vha tshi vhona uri hu khou bukani and a thi khou ri havha vhathu a vha na talent vha talented vhathu ndi khou tou amba uri yeah ndi a zwi vhona and zwi a vhavha kani zwine zwa khou musukumedzela uri a sende kamelese nga maanḓesa ngeno kha vhuṅwali ngauri arali filimu yawe ene u ḓo kona uri dzhenisa vhathu vhanga okay nda vha ndi khou thoma u regulator a tshi ri vhathu vha uri vhathu vha kona u pfesesa khwine u khou amba vhathu vhane vho yaho tshikoloni vhathu vhane vha vhori vha na ndalukanyi vhathu vha na talent nango vho ya tshikoloni kana vha ngo ya tshikoloni vhathu vha na talent vhathu vho no actor and vho no funa u vha kha hei career ngauri ndi zwavho and ahuna muthu ane a kona u zwi dzhia hezwo from muthu zwi amba zwo ri ri na musi u tevhelwa ha vhaṅwe vhathu vhane vha sala vhu tshi vho fika vha ḓe vha acte ndi iṅwe ya khaedu dzine vhe wana khou ṱangana nadzo dziṅwevho dza dzi khaedu dzo ambarelaho vhaacti vhoṱhe ri si khou lavhelesa uri muacti wa muvenḓa wa muzulu wa mukhuwa ndi nga ri
uhola ni khou hola masheleni ano koni takadza vhiwe? Hai. Hai. Nne a thi ḓivhi vhaṅwe vhathu mara yeah no hai and royalties ni a ḓi vhona ni kha TV no actor 8 years ago and i khou dovha ya tamba i khou tamba and a ni khou wana tshithu and zwi a vhavha hezwo zwithu and a ni na tshelede and mara ni hanefho and vha khou ita tshelede havha vhathu so ndi henezwo yeah. Hu na dzikhaedu ngafho dzine ene ono dzi tshenzhema ndi mushumo une anga vhudza murathu wawe uri hayi tshimbila ndani reactor roṱhe kana anga amba uri hayi ha ḓibeleni nga ngei arali ndi passion yawe ndi ḓo muvhudza uri dan a reactor mara arali u khou ṱoḓa u vha famous kana u khou ṱoḓa in and out then ndi ḓo muvhudza uri hai zamani tshiṅwe tshithu because hezwi zwithu zwi a vhavha rejection u pfa hai ni khou bva from the auditions u dovha na ḓivhudza uri hai ndi a kona u actor a si role yanga heyi na dovha na vuwa nga matsheloni na dovha na zama ndi tshihulu yeah. zwi khou ṱoḓa mbilu yo konḓelela nga maanḓa ndi khou tama u ḓivha uri sa muthu ane vha uri ha ngo tou fombe fhedzi khou actor matambya a luambo lwa Tshivenḓa fhedzi hu na huṅwe fhethu ya vhuya pfha ungari khamusi u khou sukumedzelwa thungo nga nṱhani uri Muvenḓa? Okay. Ngauri ndi wana dzi auditions zinzhi and hu na dzi language dzoṱhe for the role and a huna Venḓa and then ndi tou dzula for like okay I guess a vha khou sedza nṋe yeah zwa itea lunzhi yeah. Zwo ralo ndi khaedu ine khamusi ono vhuya a yamba ono vhuya a ḓiwana khamusi a khou takuwa amba uri hei ndi khou vhona hu na luambo nyambo dzoṱhe dzine dza vhone mara Tshivenḓa tshiho yeah ndo ita henezwo ndi tshi audition for Isthembiso vha vha khou ṱoḓa muthu ono amba Khensani ndi dzina la Tsonga and vha vha khou ṱoḓa muthu wa Mutsonga mara nṋe ndo to ya by force or by fire ndari ni ḓo vhona ṋamusi nda ita nga Tshivenḓa vha ri okay fine dan general yam so zwi a itea yeah yo kha nga nḓila ine a vha khou fariwa ngayo hu na huṅwe hune khamusi zwo swika ya pfha uri hafha zwi khou tou itiwa nga nṱhani uri a thi Muvenḓa u pfha ungari sa vha-acti vha Vhavenḓa ri a ṱhonifhiwa mara a huna fhethu hunzhi ono actor like a ri na dzi program uri ri bvelele khazwo like and zwino Muvhango u khou bvufhela and yeah zwi a konḓa sa muactor wa Muvenḓa the opportunity yeah zwikhala a zwi ngo leluwa yeah. zwi amba zwori ri khou swika hune ra fanela uri ri ambe ngoho nga tshashu uri sa Vhavenḓa kha ri farane kha ri tikane musi ri tshi khou vhona Shonisani a khou actor kha mini zwine zwa vhori a si zwa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe kha ri tikedze ri farane ngauri nga u vhona hashu ri vhanzhi zwi ḓo ita uri navho vha kone u vhona uri hafha fhethu Vhavenḓa navho vha vhona khamusi vha ḓo kona uri nekedza vho mishumovho nga vhunzhi ra ḓi wana vho Tshivenḓa tshi khou vhona huṅwe fhethu yo ngo fhambana vho vhamba fhungo ḽa u fhela ha Muvhango ndi fhungo ḽine ḽa khou swaswariwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri Muvhango u khou swika magumoni sa muṅwe wa vha-acti vhane vho no vhuyaho vha actor kha Muvhango u ḓipfani nga fhungo ḽa u fheliswa Muvhango? Zwi a vhavha nga maanḓa nṋe ndi humbula episode 1 season 1 ya Muvhango ndi tshe ndi muṱuku and ndo vha ndi khou humbula uri i nga si fhele like i ḓo tou tamba u nga sa fheli tshifhinga tshoṱhe mara zwi a vhavha nga maanḓa ngori dzi actor dza Vhavenḓa ri ḓo ita mini zwino and yeah zwi a vhavha kha ri ḓo lavhelesa uri ene o rali ndi khou vhona na ringi hafho tshanḓani i khou penyelela kha mbudzi muthu wanga ofisia and last year November 23rd o mbudzisa uri ndi vhe muthu wawe and o ita lobola nga March sino ri khou plana munyanya for next year. Ndo takala badi ndo funa u ya ḓifa zwino ndi khou seya ndi khou blusha thikhedzo yaya ndi nga nḓila ḓi henefho vha ri tikedza nga maanḓa vhabebi vhawe na vhabebi vhanga ndi vhangana and nṋe na vhabebi vhawe
ri close vha dzula hanefha Johannesburg, so ri dzula ri khou vha vhona nga dzi weekend, khou vha vha bikela zwino nga Sondaha, ra dzula ra amba ra ḽa nnḓa hu na ḓuvha, zwo vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa. O pfha vhaṅwe vhathu vha tshi amba uri ndi uri u kha nḓowetshumo a u tea u sumbedza uri iwe wo maliwa kana u khou maliwa kana uri iwe na mufarisi, ngauri vhathu vha tsha u sedza nga nḓila ye vha vha tshi u sedza ngayo na mishumo tshiṅwe tshifhinga o tsha i wana. Zwi na vhungoho vhungafhani? You know, nṋe ndi humbula uri arali ni talented and no ḓo u shuma, hezwi zwiṅwe zwithu a zwi na ndavha. Whether or not ndi na ring a zwi tshintshi uri nṋe ndi a shuma, ndi a actor, ndi a ṅwala, ndi a rengisa mawudzi, so hei ring a zwi ambi. Ndi na mulaedza wo fhedzisela kha uyu mulaedza. Riṋe sa vhabebi vha shumisani ri pfa ri tshi ḓihudza nga mishumo yawe. Ro vha ri tshi khou mu ṱuṱuwedza u bva kale, ro zwi vhona uri ndi muthu a funaho u shuma, u tou lwa na ene muṋe a tshi lwela zwine a ṱoḓa u vha zwone. Zwine ra ita zwone sa vhabebi ndi u livhuwa Mudzimu na u mu rabelisa uri a mu ṋee maanḓa a ḓi shuma a tshi ya phanḓa. Khezwo o pfha mulaedza no bva kha mukegulu. Mianga we. Yeah, mianga vhutshilo hanga hoṱhe vho mbudza uri ndi special, ndi talented, and ndi a deserve, ndi, yeah, and I am because of mianga. Yeah, ndi bone. Yeah. Ari ḓo lavhelesa uri ndi zwifhio zwiṅwe zwashu zwine o zwi guda kha mukegulu zwine a khou zwi shumisa musi a tshi dzhena kha muṱa wawe muswa? Okay, u vha patient, nahone u bika zwiḽiwa zwavhuḓi. Mianga vho funḓedza ndi 9 vho thoma nga sobo, and then muroho na zwoṱhe, so and also u amba arali no kwata and not to just ni fhumule, ni ambe na muthu wanu, because mianga ndi tshi amba navho it's like lufuno, ndi vhathu, yeah, ndi, yeah. Okay, mukegulu na mukala vha khou thetshelesa zwino, ndi ufhio mulaedza une vha nawo khavho kana zwine a tama vha tshi zwi ḓivha shango ḽoṱhe ḽi tshi khou zwipfa? Ndo livhuwa badi mianga na khotsi yanga. Ndo vha ndi sa koni u swikela fhano ṋamusi ndo dzula hanefha na Miss P arali vhone vha songo mbudza uri ndi a kona, and vhutshilo hanga hoṱhe ndi ḓo maker sure uri